नैनबदा खोइना सुम थिगलकपदा खंगिसी एसटी से हयें मणिपुर की से खरा मैतेन एसटी ओइबसे हयें ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑर्डर 1950 की सेमदोरपसिदा फेस मंगा तो तरा अमक पालहलसु यानी कछु लेते साम थार पारसु याय ओइनिंगदब सिंगदो खुदन आई युमनाम निदना को युमनाम सिगी युमनाम न काय युमनाम सि ओइनिंगद्रेदना आई सिना आइना कनोदा हाउमा साइड लेरे खलो नत्रगना सिगी सगोमद लेरे खलो आई कोइ युमनाम सि ओइनिंगेने को युमनाम ओनली इन दैट एरिया नोटिस थोलसु याय बको सी याम फजबनी को युमनाम लोइबो एसटी ओइनी है लेते सी एरिया से लेबा इम्फान की सी किलोमीटर की इम्फान की 0 माइल की सी चलगा लेबा सी युमनाम होइनी एसटी हासु याय बको एस सी याम कुपे स्टेट खर तौरी अदु एरिया दु नत्रगदी एसटी लौदब अदगी बियोन सखिबा दुगी ग्रुप तुना एसटी ओइदबगा लेरि बको एससी जु सब माने अन अदुगी पोर्ट माइनक सु कुपना पारगदी याय याउनिंदब युमना खैदो अदुम एक्सक्लूड तौबो याय कोन मैते लोइना एसटी ओइने बु लेति मैते मरकता याउनिंदबा X Y युमनाक लेदना को अदु सिंदु एक्सक्लूड तौर मु सुयाय ओदा दिखा सांगानी थोपदि कुपथरनी यामना अदमाय लौर सुयाय अदु युमनाक मरक तु अमुक सु पामदबदो अदु सुम लौथोम याय हुजिक एरिया दा होलगा खागेमपली की युमनाक खाम्पि युमनाक मतेम ताय को मोइदो हाइबनते खुदम gi wani सिगी दुना अतै दि ओइबा मोइदि ओइनिंगदे मोइदु दि एक्सक्लूडिंग दैट लिस्ट थोक याय बको अमायना आइना सुम वारी gi wani अमायना तौबो याबगी पॉसिबिलिटी याम लै अदुगा अखोइन खंदुसे इंडिया दा पकै चैबना कानारोय इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन चैबा मणिपुर मजेर की पुथो ngang अदुसु दकानि अदुमंगना ति सोल्यूशन पुरोयबको सोल्यूशन दि हकु एक्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क से स्टेदा कोइ खुदुंग चाब लबम चांगेबको पिजरिनी एसटी जे अमेरिका दि पेरतुना तिमी कॉन्स्टिट्यूशन यावजो पोने एक्जिस्टिंग लीगल मैकेनिज्म नेबको सी कोइ सिनब चुमरन खाले अदुगा अतोप अल्टरनेटिव उमत लेति कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पोलक पुदे पारा ना जो पारी ने नुती पाले अदे सुप्रीम कोर्ट केस से कोई तुम बचाब खाक तकी पाजरी अन हौजी फोक्ता अतोपा मेकानिज्म अमत लेती कोई मैती प्रोटेक्शन तौनबगी ओनली एसटी ओनली सोल्यूशन नि अतोपा मेकानिज्म लेती मान मे वानी लेती अन मान द मीन हाइबा थाजे बिरुनु अन खोइना कॉन्स्टिट्यूशन से खोइना पोलक पुदे नते लो तबपदी पार्क न सुम पाले न कॉन्स्टिट्यूशन मेकानिज्म दि यावसी एसटी इज ओनली सोल्यूशन नि हाइदि मैते सिदि याम यामदे 15 लाख कुम केम ओरंगने बको अन सिदि इंडिया की पॉपुलेशन येंगबदा अखोइ सिदि उफुन मु फाब जान थेदा अखोइ सि कनो हाइतारे एटोम गुम जाने दा अखोइ सि कमता काउंट तौद्रबने अदुना इंडिया नु सिपिदिसे हाइदि नंबर गेम दा अखोइ पार्लियामेंट दा मी क्या ले अखोइ अमा अनि कैदो योकर ने बदुदी अदुना यूपी दे मरफू लाई नत्रा महाराष्ट्र दे 60 मु लांगनी बिहार दे 40 लांगनी असम दे 30 लांगनी 40 लांगनी अर मिसिंग दे येंगबदा नॉर्थ साइड असम दे सेंटर ने उरिसे अन मिसिंग गी गेम सिदा अखोइ सि आले होरमनी ना खोना तौदु सी एसटी सिमा मसिदा कईगिनो खंगदे डिवाइडेड ओपिनियन लेसे आई अंगकपनी अखोइ सि खुदोंग साबा मा लौरगे हिंगबगी सर्वाइवल सिदा ममाइ हिंगमिदु सुम खर तौरबे वाने हौजिक सिंगामिना आईएस नुगसी याम हंदराने हौजिको यामना जेनेस ओबे अफाव वांगान खलकद्रा ओबी से कैदा इंजल लौबे वाने बको थोदोना फंगदों मानदे खलगा सुम को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हैना थोरकदोसे लोदा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन अखोइ मिनाय रकदोनी खलगा खंगदनी पांगाइने कोइ मै पाइ पु ओदु ओरम थौ अखोइ याय अखोइ खंगिने दे सही लिसिंग अनि लिसिंग इतिहास लेरमे अखोइ सुम खंगी के दोय अदुगी दुर सुम सटपति यारबा ग्राउंड लेवल दा कुमधा कुम चंगेबा बेमेस्ट कन ओइन येंगम चंगे ऑप्टिमिस्टिक ओइबम चंगे हिंगनबदु कॉन्स्टिट्यूशन सिदा मेकानिज्म दु पिजरिबको अदुनी शेड्यूल ट्राइब हाइसे शेड्यूल ट्राइबगा मयाम खलिना हंदरबा का अखोइ निंथौ पालंबा अखोइ याब चाखलंबा अखोइ बु हंदगिद्रा का हंदबोइन खले हंदगेरा हंदरोइरा लीगल मैकेनिज्म आईडी एसटीजी अदु हंदबग स्टेटस की नते लेवै सि लीगल मैकेनिज्म बने अखोइ प्रोटेक्शन फंगनबगी अन दिस ओनली सोल्यूशन नि अन एसटी की सि मयाम पुन अदुम तौबो चुमरन खले को अदु अमिसाना कैना हाइदि सुम कईगुम राजनीति की पोट ओरंगनी को हाइदादे हाइबनी मामक सुदुम खंगमसु याय खले एसटी हाई कोर्ट न पीबो ऑर्डर दुबु अदुगी एगेंस्ट रिलीज याब्रो अदुगी एगेंस्ट मी हा याब्रो अदु कंटेमो कोने हाई कोर्ट पीबा ngasi bokta कोर्ट पीबो रूलिंग की एगेंस्ट रिलीज सती इंडिया अमखक सखी को कहीं कादा खोई सरदार सरोवर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की अरुंधति रोहे मेदाबारकर होय तौर को सुप्रीम कोर्ट नमादा बचाव आंदोलन की केस में तौखिब को माय हाइट सी 98 की 110 मीटर वांखल वन तौबा अदु राय पीबे दमकता अदु एगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ममांग रिलीज अले मोइना सुप्रीम कोर्ट कई रिलीज याब्रो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯝꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯑꯔꯨꯟꯗꯇꯤ ꯔꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯕꯒ ꯐꯥꯔ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ 24 hours in jail 2000 rupees fine whoever show high laws above you nang booker prize igera kari ige my goal is small things ke booker prize phagidra nang tamadam phau ta ga su nang logi mathak leite you cannot challenge authority of court na tawri ne aseng badi all cookie a contempt of court ne du numita ngasi wo action law disi angak pani they are contempting court contempt is criminal contempt go tawri se ana adu ga si akoi aduna ame sana do hai do akoi su khatak nungai te appeal se pe yaidna high court appeal chalo na every party to supreme court ra hojiti tawri na case ama ko appeal chat le ba da adu aina haini da maina legal procedure sina bi ga da bani adu maitei kan cha ga di adu ga maitei kan cha ga da hojiki je ST is only mechanism available under the present legal system. Ako na constitution on thuoga adu hakodam ni adu di process absang ni ako na amend to inkhat pati ngamu UP din khalak pati palong on gi ne ba constitution do ako din khalak pati loan gi kyang wa gi yengu adagi di statehood phom da kyang wa gi awa ba ngak ne ko thene India na ko na talu ba demand si moina demand ni lo de noise ni lo akoina law ko ase lang ate ka kana da na kong sai noise ni lo demand legitimate demand lo de ana akoi uji akoi legitimate demand ST di kai na te ko akoi government bu recommendation tawraba adum khudak to on gan India kai mang de mi lising trang ka ST habsam kai do kai na ti moi di pb ra ge hai ni taw do bu akoina hida hai bam na maitei ni ST talaga atopa group amanda yet gi right lei ti ko sima khangbiu ko lo dai bu du ni ko indigenous people right ko UN gi akoi gi 2007 gi declaration pabiu adagi di ILO की कन्वेंशन पाव द हाइबनी ग्रुप अमना आइस इंडिजिनस पीपल नि आइस एसटी नि हाइसे इट शुड बी asserted by the group themselves हाइबने ग्रुप टू हाइ नेबा इस नंग एसटी ओर ग्रुप न वायन जापोते ग्रुप टू हाइजे गदबने दिस इज आवर asserting our own right नि मसी अतोब ग्रुप अमतना नंग ओबे यादे मोइन हाइदो अदो यादबने कोकी न ओबे यारो से ओबे यारो हाइबदु सु आइन दे यादे si lo de yaujebani si mo na clear oi tare adu ha na phuda khu oi ge habane ti this akhui right akhui assert to godabani amana hujiki do मोसी terrorist ni haiba sima yam kana khoi masi movement am changi root out akoi gi terrorist mu thala ji ga haiba kai na ka da akoi gi maoist ka naxalite ka moi di lal atang ga hai masi ji mu thatna ba tawri moi di surrender tawte wari saba yati ami sana wari saro hairam na hoi sa ji haiba tu yade ko di surrender taw adu ga nangi surrender rehabilitation package nu case mayam piri bu ko adu law adu ga nang di wari di swa saro hai amai to na khu gisu wari saba si handok pachumi wari saba kan da kanu du di kai di ko civil society kangu du wari saba khot pa adu kai di adu kaim solution puro edu ga saba di kai no moina control to di ko kilam si di suspension operation leiba terrorist mayam no control to ebo ko aduna civil society wari sa kai puro ebo ko anu sa do wari di moini adu ma khoina khangbi tare adu ga akoi gi India gi su zero tolerance against terrorism ni leiba ne ko akoi si akoi gi BJP gi suma gi kanoni election manifesto ni adu da khoina moji terrorist nya kan injil laga di once moina terrorist ni log ga di ko yam tu tak thar kani adagi di jamun kashmir tu tak thari dana ko ana sumai tak thar mam changi adu yaraga di akhoina war crime tribunal ko amal ling bi di phani istimu da tawba Cambodia tawba Yugoslavia tawba Rwanda tawba do maina akhoi su war crime tribunal ma linga di ko war crime se na ki genocide tawkiba crimes against humanity tawkiba war crime tawkiba sing loina punishment phangani ba ko this is our proposal hakoi di hen proposal to changi natraga di lo bu baila tawba mi sing si lo gi matung dandi pi ga da ne ba ko dandi du pi de bi wari ni ang sai da dum lai last ta akoi si peaceful coexistence na ha ga di manaba himina se khoi haji bu manabam changro himina se khoi har a chakhot pa bi du ga handaba awang ba jati ani ba jati ni yar akhoi loi ba ST or ga di kaya phajadoi no thabal mu chominare adi sak bu saminare akhoi myam ji manaba khunai ji peaceful coexistence haji only realize when we are all ST or di oine ha ko adu gi potaga khara su phana khan ba phaida aduna khoi gi इतिहास ले को इपाय पुरु थंबिर मी कम लेते खोजी इतिहास न ngai hore इतिहास न ngai hore real लेते है बनिदा थंगिंग का हम रे kai दो ओजा होजी अखोई की लाइबा कैनो सिदा सिचुएशन सिदा ST सिना सॉल्यूशन अमने हाइबिरिबन हिना मसी अखोई लाइबा अखोई रिप्रेजेंटेटिव सिंगना यारगदि तुम यानी हारिदना को गवर्नमेंट रिपोर्ट म थाबा हम changi ST से मथन पिरो
report ani tha de yaroi ko Okay. latest akoi gi kari mo do ithino kari adu tha de yaroi aduga socio economic amaga report ni tha ne ko ithuna ga report amaga ani di tha bada akoi gi government thawai yaw mi gi na ST oina ba government takhai bi ne ba sang to loi takhai sikim takhai loi takhai kan another pradesh akoi gi government supsa praja no takhai le yaw unless the government takhai daga di cabinet ne rai lo ka tha daga di na hujik akoi na tha ba yaro government tha da report si ek tha bada manipur government si ola lo hai matam mi sintranga laktranga ola ngoro ngang na bill no pass over ko ne president rule lenga se di governor na thare yare and how su good opportunity ni good opportunity best opportunity khoiram bani khangde ko governor si yana ba phasana haijera ba mi ram reasonable gentleman ni adra man yara ga di oi ho bu ye ana adugi solution adu su solution adu ko khogi representative sing si si deny tawra ga lairabani na civil society organization ado people mandate tagi di ya devja asi kano government na report tha de yaro ye huji government ni PR is government PR is government makhalam center na direct rule tawi hai bani ana PR marak sida ko injil laga aku ithena ga report tu mane latest socio economic report tu thabi ro governor haraga mana tha ro na to tha ga di dum quite the shortest ne hujik na quite governor living at the government ko tha khana ni cabinet ong pham ni ko pham ni pham de quite the shortest I come to right time. I di hadak EST ki kongjang je lep ki basi I di masi lan ban khale. Absolutely lale. She did lep with only. Apoba thabak the lep di kana te. Now or never adu ding. Ki le ba khoi sei da. Khoi de ki mi. Ki le ai chak chak ge ba ki le le. Ai haija bodo akhoi de EST tam ba da kana go bam te hi pi right le te ko. Mi do tan ja ga do ne. Adu akhoi na khang mum chang ha ba. Chatha jaboi nei oja premananda da rak jage oja premanda khogi March Nipan ki free movement regime free movement ji March Nipan dagi yani in hare dumapu hojik se khoi India citizen ama oina khogi mafam khara da changthok changchin yaro habadi cookie sing leiba mafam da makhogi mafam da mitai sing changak pa yaro ka harbi simakso khogi oja na pandigi ba khogi article 19 ase khongaw na ba chamane hari bane oja sigi matang da khogi lakchangni bo wafam di hai khogi cookie na taliba makhogi kaino si leirabra cookie ki separate administration si leirabra natraga na makhoi masagi lengak leirabra ka haba si su zapremananda chingna da bangam de kai gina haba matamda hawjik si akhogi political solution su khoi purak pangam gidre aduga military solution khoi hawjik president rule leiri ne oja hawjik pokda khoi karim tangam de masimak na kari haini adumak bias leiba man ba India lengak na cookie de support to man bagi kaino mami si ma chaw na tare na mayam na dum haina dana leire oja sigi batang jobja gi moti kari kari lei untang tham bioja hojiki India na mise me khai nai ba du mu de khona khona khang jedre ko khang man bai wani oiram da be akhoi matam khara yeng bum change bo ko aduga yam kana di hojik te hai na re cookie de na khara hena important people le na ko mai te na important pp ti ka na ga ni leram ko ni ai plan ma soi dren kham ba sum thadu tham de ya phuti bo ko matam ga ngai ri bara khang de ara hoji po che khoi na nai na ba changi yam na hai di free movement ga di hoji chu lai na free movement ni ke na khoi lai jai ja chak pe ai cookie lam da taw da bu Shira Shibi wari yes Rick story movement di tum la adum chapai ai da chapi u me am dum do mama ai di mi shibi si akhoi na kano da nakpu da LLM to mak da chingam gi nakan da suicide kano chong da bang ga thai na ha sin da chang ba ya di ka du gi time da ki na ta lam jing di suicide to ba ya ba si na gi room am pi bi ba hai tare adu yam nungai ba hai tare si yeng ba da kai gi nungai je no ha kan da akhoi gi India gi constitution da article मैम यार लोई 15 का सु मरु होइना खोइना खगन निंगी सी article 19 ga 14 ga 21 ga se atai su maru hoi ko machina hena maru hoi haiba su leite no article is in island se article am tongan leite loi mari samda ngak tane ba ko na 14 ga 19 ga 21 ga 14 ne 19 ne 21 ina haije ji kana kana 14 jina ko equality before law and equal protection law hai 14 ne lo lak to se adagi कोई 19 सिदा ना कोई 6 फ्रीडम है ना जायमन दर संसाई थम मद याव 6 फ्रीडम से लोई मरी लेनी को आहान बसिना कोई की फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई ना सिता फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन आदे राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स अब असेंबली तो बया बा अदुगा आर्म से पाइ बिया दबा अदुगा मे थर्ड तक सखिब रैली दुदी पीसफुल असेंबली की पार्ट कोई खंगदे आर्म्स मयाम बदि उय कोई ना को माय चले आदे अमना कोई की
right to form union haiba trade union oi bi adujik cooperative society si yawre da anoba amendment da aduma adi mathangda right to movement throughout the territory India adai da ne buji bera leji territory India na te khodi territory Manipur changam dram free movement adu sungami khara lap na aeroplane da pai thoga hojiki jaga ji pai thoga mafam Guwahati or ga free movement amu yarani ada ngang harau da Guwahati pu bi ga ko jeng chelen ba ko jam nungai tra bani da kilometer 30 ta tuk sida khoi si confine to ga thama bani free movement hendo khra bani si logi tam da ga wrongful confinement kawi wrongful confinement hai di subscribe limit to the nang beyond chat pa yadra akoi si somdana si north na south na si adu hendo ko chat pa yadra bani wrongful we are in the wrongful confinement ni we are in the hostage situation ya crab am the hostage thamagu mani hijack toroga an sigi position ni koi lei jadna chai gi free movement throughout the territory India ga tawba right adama thang the right to settle la ni ko in any part of India la ni aduma khang da last akhoi freedom to take up any profession occupation kind la aduna sigi 6 freedom jiski mati maru oi adu reasonable restriction haibam lei ko aduma kha da tawba ye adu ne khoi inner line permit ka lai je free movement ha ka tawba ni phan changa di je inner line permit wari boba schedule caste schedule tribe aduga general public ki welfare ki damakta reasonable restriction thamba yai ba adu ni ILP ga akhoi da yari se adu porma the article 21 sina kaina kana no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law haise aduna mi amagi life ne personal liberty si mat pa swa de procedure established by law mu lekha da mat ka doini aduna mat pa yai ko na mat li dana mi phari dana phai du procedure established by law ne arrest to bagi procedure lady adi mi du ko na death penalty piri adu execute tori hang till then tarisi adu ko na procedure established law ne life to bagi ana adu gi article hum se aina panji je kaino ka si si khoi gi supreme court na IR Coelho against state of Tamil Nadu hai na 2007 gi ni just tarama thoina supreme court law thari ko this is the golden triangle under the constitution of India hai golden triangle to later na sa ki drug ki kari adna taba sina golden triangle under the constitution of India is ahum si tu sat ka da phong guding ta koi Manipur na tu na sa pe la amu phangal tra 19 mathan sa pe aro 21 yaw da aro 21 yaw 14 yaw da aro ko ahum si tu na sa lo supreme court hai am atai di khangde ahum si di golden triangle ni so so ba yaro any circumstances ta hai adu ba koi si da na article 19 gi posima hai ka na ti yo ka tare 21 su yo ka ni any lan tho sel la ngai kha pa ha tho pi ra ni ko ngarang nan singka ja ge ba latra religion place ta sang ge hai ba du ta ya da na ahal man na mai te di pha bam na oja na bu di ke nam hai mai te pha na ahal na elder na hai ba du ya ra na ha sin du na singka ja da na handok cha re hai ba ma gi rightful claim du ahan gi ବ୍ୟବହାର si moram da han ga chi chu ma wa lo jante ahal ga ngam le ti moi di western society moi di highly kai pa ta de an sigi poni na khoi di singka ba phangi drabani na sing si sahi lising ama ani gi tradition la padu kuki terrorist kharna moina di thing de moina mark ta yaw khang de pi nga ma tha do thing bai wari ne ko ada yam lu bam supreme court na akhoi gi supreme court hai se akhoi case ma Manipur tong ni ba case se supreme court na April gi judgment du hai ri si don't use women as a akhoi instrument for sigi weapon or violation sina gano haira pani supreme court akoina sisu contemo court ni supreme court na hairi si women si weapon na moina nangi kano phangna ba sina gano haibane ko sina ko kisina yam phajina sinei moi women amuju child sing se masima yam lale hojiki singka ba yada ba se sidi takhai ga dam ne wa khanda haidi sidi rightful claim ne kangbu mugi Arab pada kai da India Pakistan da su am sal singam kari na khu su amarna da du da kai nai khamba da maji full protection pi ga da bani adu ga chang nanghai um changi nanghai da bani ya ya taw da gi last da phak tarani thangjing ga si moi hai ji kai mati claim tori ni this our territory without our authorization no one will enter here hai ne se cham lu po ne masi da khoi sum ya ga ta ga di legal recognition ai na khale ga dum phak tarani ba ko adu ne khamba da safest way di khoi na ta na hai ja ba military crackdown is only solution ni wari na solution lawe peaceful settlement kai boy Manipur da city peaceful na te nongmai gi settlement tabu da bani haide khoi gi district manga di hujik se khoi na yengjaba da khoi na lands khoi gi international law gi lands ti thala yeng matam da 5 district Manipur is under terrorist occupation ni terrorist occupy to lai ram ne khoi pok ka ha ba da Pakistan occupy Kashmir ga ha ba do mai na Manipur 5 district
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯕ ꯁꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯀꯣ ꯐꯦꯖꯣꯜ ꯑꯗꯩ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯕꯦꯂꯤꯟꯖꯔꯦꯟ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯨꯗꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯐ꯭रिꯀꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯃꯇꯅ ꯂꯣ ꯇꯧꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯥꯗ ꯃꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯞ ꯐꯥꯔ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯦꯕ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯦꯀꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯀꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯕꯤꯂꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯅꯦꯕ ꯃꯦ 3 ꯑꯩꯈꯣꯏ 2023 ꯅꯊꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯂꯣꯟꯆꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯅꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ genocide intention to destroy in whole or in part have ethnic group or religious group or political group or ethnic so higher religious so higher aduna genocide campaign moitos intention to destroy in whole in part yawe moitos da and clear case of genocide campaign almasi ko khangmam se genocide campaign sida akoi gi magi degree khaido kani ko akoi politician su chenabai yai adagi di sipai su chenabai yai adagi di komilami su chenabai ma tire level layer hum khaido kani yam kopna naina kan dedi case keranga Yugoslavia gi Rwanda gi case pa kan thol kani ko aduna aina khamadi se kind of genocide campaign ni sida akoi gi mo khatna ba leite sidi akoi da lala harpi rabai bani mai teina ga tawrisina taramba yopak thamjo khara khullaga ngakthok sabai bani right to self private defense hai se adu tawjabani lan atra hanjan bani mi obi kaurina khara henen hajen beledna ko adugi pone adu ain khambada hauji only solution si peaceful settlement dum tobiu su kaite tawudabu marak sida military crackdown ama changi aduga akoigi moji terrorist organization lakthokte bamta yam bhavamda suspension operation da laiba moigi group singse moji terrorist organization lakthokte sidi politics ne law budi laiba unlawful activity prevention act 1967 gi akoigi section 35 ki makhala lakthok kodoi ni gazette notification thokadoi ne terrorist organization moi di lakthokte lakthokra su aina haijeningi na terrorist organization haibaga terrorist ek haje khene ko law da haje bani ko terrorist organization the unless until declared by the ministry in the gazette notification and put under the schedule of the unlawful activity prevention ek ki makha the schedule hap de moi terrorist organization oidi adu di chumme adu orga su monitor ek si terrorist ek ne mi hatliba adagi mi hostage thamiba kidnap tawriba extortion tawriba adi highway da tamka tawriba nongi kapsaliba khol mayam si these are all terrorist ek ni aduga terrorist ek sida amana law da hai se adumaina tawba ma natragana intention to strike terror in the mind of people have yori terror mayam the people sida strike terror ni drone thajal e bom kap lesi ana sigi singse terrorist ek ni terrorist ek sidi unlawful activity prevention ek ki terrorist organization and doctor su Bharatiya Nyaya Sanhita gi section 111 organized crime 113 113 sina terrorist ek haibani adu makha da action adum lobu yai ko khang da minati terrorist organization lakthok tam ni nongai kapa ya de pa ya ni khang da ga di berani little knowledge dangerous thing and ko little mukti phatte tangkhai di khangbi phabran khali wakhana aduna sida ne khoina bera leise aduna aina toina haibadu mai mai subject di mai magi mi dum khangan ba natraga di ko hayeng cherang turan ta sani dana ai history ngaung ya poti geopolitics hang dai thodung khangde haidi ai subject na te ba khoina para khangbe wani aduna aina khamada military crackdown only solution ni aduga peaceful coexisting ta si peaceful coexisting ga mai phajabalo da ni peaceful jikam oida ga hanga da manaba thong hai che adu maitei si ST gum orga kwa mo ja hum ji manaraga di peaceful coexistence leibi ki changse akoi ST oi hudai khanai ne handaki main khanari di na akoi ST orama ba khanaroi ST oi da budur khanari ne ST oi da bina ST oi ga hai ana khudong ja lawri na tro aduna masigi tholei be Iran sigi
ꯀꯣꯁꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯣꯁꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤꯅꯤ ꯂꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯂꯔꯦꯕꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯦ 3ꯀꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯂꯝꯃꯒ ꯃꯊꯪ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯕꯁꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯤ ꯂꯣꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯣ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯕꯠ ꯗꯦ ꯅꯦꯚꯔ ꯗꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣ ꯇꯨꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯨꯝꯕꯗꯨ ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯅꯗꯅ ꯇꯨꯝꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯎꯏꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯎꯏꯗꯨꯅꯅꯣ ꯑꯗ ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯇꯨꯝꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯗꯔ ꯏꯟ ꯗ ꯔꯥꯖ ꯚꯕꯟ ꯒꯕꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯇꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯅꯦꯆꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯤꯜꯂꯨꯕ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯣ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯒꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯩ ꯊꯥꯔꯦ ꯂꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯣ ꯁꯤꯡꯒꯩꯕꯥꯛꯅ ꯀꯜꯂꯦ ꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯂꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ Yes. ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯇꯨ ꯇꯨꯝꯃ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯕꯦꯔꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯋꯤ ꯕꯤꯂꯤꯞ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯕꯤꯂꯤꯞ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯕꯅ Very true. ꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ Yes, yes, ꯑꯗꯨꯒꯤ yes. ꯋꯥꯅꯤ